wagura inka wagura inzu wagura imodoka dufite umumama yatomboye amafaranga angana na miliyoni imwe n'ibihumbi 550 kubera ko yohereze rimwe kuri rimwe 5 inshuro 5. uyu munsi ari hano ngiye kumuhamagara bamwita Barenga Yabo Sakina guturuka mu biryo yoraka kugitanu wahinduka miliyoneri yoraka yoraka. hanyuma mama ongera usubiremo amazina yawe ahanga kubera ko umuntu ukomeye byahatari. banyita Barenga Yabo Sakina kabanzwe kuzina bita Kodo. Okay, utuye hehe? Mwe mu biryo inyuma meze Trezor. Watomboye ute rero byagenze biti? Naguze simukadi ya Airtel shyiramo 750 ndatombora umunsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, umunsi wa kane nkina kabiri, amanota babaye 5 nimugoroba nicaye ndimo nkurikirana mbona hagiyemo nimero yanjye. Turavuga nanjye nawe umbwira ko natomboye mbasha kubyakira. Hanyuma tuguhamagara utureba wabyumva gute? Bitewe nuko nari maze kwishyiramo ko ngiye gutombora kandi nta birimo kuko nabiganiraga n'abana byarandenze kwiyakira biranga. Ni miliyoni buri munsi, miliyoni ebyiri buri cyumweru, igihembo nyamukuru miliyoni 20. Ntucikwe nawe waba miliyoneri, wagura inka wagura inzu wagura imodoka yoraka kugitanu wahinduka miliyoneri. Amazina cyane kumumama cyane. Uyoye amafaranga angana iki sasa? Muri 775 nyoye amafaranga 644. Ubwo yose hamwe abaye angahe? Abaye miliyoni 1,419. Niriye jambo wabwira abantu badukurikiye batemera koko ibi bintu ari byo ko bishoboka ko ari impamo? Jewe ikintu nabwira abantu bose bari kutureba ino saha cyangwa bari buze kutureba andi masaha, nabaha courage kumva yuko igihe cyaricyo cyose iyo wishyizemo ikintu hari igihe Imana ifungura amarembo. Bakagura amasimukadi bagakina bitewe nuko iryitanu byaguhindurira amateka. None usanzwe ukora iki mu buzima busanzwe Kodo? Ndi umucuruzi mfite kantine mu biryo. Ni ikihe kintu kindi nizihe ngambo ugiye gufata sasu? Ubu ngubu aya mafaranga muri kantine yanjye ngiye kwagura akazi. Kuko amafaranga ni menshi ntago yamfira ubusa. None gira ijambo ubwira rero Airtel Tigo kuba ikuvanye mu ntera ikujyanye mu yindi. Airtel Tigo nayishimira na boss wawe namwifurije imigisha ku buryo n'undi wari we wese yagana Airtel Tigo bitewe nuko ari wo murongo ushobora kuba wahindura amateka y'umuturage. Urabisiko ushobora gukomeza ugakina igihembo nyamukuru ni miliyoni 20 kandi kuba utomboye ntago byakubuza ko nejo watombora. Urabisiko ushobora gukomeza ugakina? Ndabizi ndacyanakina. Murakoze cyane rero mwamwiyumviye Kodo ati jewe nimara kuyabona ndahereza umugabo 20,000 umwana 10 umukozi 10 andi nyasase ku buriri nyiryamiremo. Nababwiye uwo munezero nta handi uturuka ni muri Airtel Tigo yora cash. Ese wowe udukurikiye utegereje iki? rimwe kuri rimwe 5 nakubwira iki? Igitanu byaguhindurira ubuzima niryo ukeneye ngo yore cash na Airtel Tigo. Andika umubare rimwe wohereze ku 155 cyangwa uhamagara 155 ubona amahirwe yo gutsindira miliyoni imwe buri munsi, miliyoni 2 buri cyumweru, ube wanatsindira igihembo nyamukuru cya miliyoni 20 yora cash hamwe na Airtel Tigo, umurongo ukoreshwa na benshi mu Rwanda.